sangni ka cherong harpi aprang si birta thepi arjuitha Koila Matia Habar Joyram Ingti Arong School Hem Do Kusitami Han Bangla Beajok Adim Pangramsu Tinmi me kebe kece aso KYF Taralangso Aklamalong Kaching Som Matobe Keruni Tharve Hidi Along Ingna Keplung Api Waiting to Death Karbianglong Congress Committee Ayin Pen Terang Kiamai Tangi Det pi adang Citizenship Amendment Act aputhak chesong bom apora hot setame 3 me ke ongdung arat mate ke be ke chia so atum tarlangso KYF aklamalong ke bang kaching sombang so pirta long si hadak terang ke atum pen karjo hot kache thana teng ke Rajasthan pen si ke bang la penili tum voter ID setame do pusi chepaklang Seta voter ID hay hui duplicate mate ahok he asona the authority pen redact seal hay hui anta ave alang litum aning kanwang ta taralangso KYF katalon along nang dunbom puta chethan nilitum Rajasthan along si methang hem riddo seta beha bepar choklem bom amatsi dak anang lerok puta chethan alang litum aphan chirok to arat atum lungji lapen tung si KYF arlo palutlong lidelo seta alang litum kewang pak abangke manghumeme seta KYF Festival Committee kopisi mathapune lakya porsi teklongpo Nong inquire upon Nilib MSC constituency angkang Koila Matia Hawar Joyram Ingtia Rongalong Kedo Hemai Langso Gof LP School Ihum Pangnilo Halasohut Akimiangko Han Bang Bang Bomsi Lo Han Bomlo Lapen ke Charlie Somar Sitame Do Seta Non bangke school ahem ke Pangram Suan Pin Lasi ko bangso school kupia kisung ke dolone majokta chinine Halaso habar school kavedera jok pinang an osomaratum school kidun ke hello nanglo Pinpur me right of education arona teng pulote kilometer isi pen pulote ihum school donangji puke pathik do sita hadaka habar along bangke school si awe Umpanay Sangbar Crow Memorial English School along Pini Annual Sport Patu Kecheng Hanbang Kehoy Pi Mekriteron Pi Pen Welcome Speech Pi Pon Pen School Managing Committee May Pu Pen Alohi Pachini Pon Lapen Karbi Poho Pen Archo Ponlo Alohi Aman Pen Amri VDC Chairman Basa Crow Anparta Chopha Pon Pro Pastor Amostok B Elder Babies Teron Chairman Umpanay Presbyterian Church Elder Robert Senar Umpanay Presbyterian Church Borsing Teron Finance Com Treasurer Sangbar Crow Memorial School Lapen Ongdung Rong Rubarat Tum Chetong Dun Lokachar Liao Somaratuma Pha Ningkirung Pen Sport along pen alekido aputhak jume sen alam the ningje pon lapen non kivangji action plan along kapathua klam pachiklam thuji aphan amen jokon popusi BDC chairman Pro Sangho Lamchakpi Pro Pastor Amostok Bipen Annual Sport Meeting Tom Kaipon Pen Kepathua Sai Pangcheng Madam Jonam Ronghang Pi Lapen Senghun Senar Atum Pensi Pathua Son An Conduct Pon Lapen Long March Pass Pongnok Beke Kat Spoon Race Relay Race 100 meter race Tunnel Ball Gokachar Chulapen Pregjam Kapathu Chipatia Sai Dengpon Sodrecho Model Arong Along Aning Kanwang Son Thak Si Pining Lethot Sita Than Rong Ker Karkli Atapor Phai Sirkep Apor Malom Arnam Aphan Chepame Pon Lason Si Deopani Than Aphan ke Thok Pon Lake Guru Sar Singh Terang Dhonsuri Than Aphan ke Thok Pon Lake Guru Sar Suren Teron Jihadong Aphan ke Thok Pon Guru Sar Bopong Ingti Sukhan Jan Alang Roy Aphan ke Thok Pon Guru Sar Arnambe Amrajan Alang Roy Aphan ke Thok Pon Guru Sar Biren Rongpi Lapen Horichan Sarpo Athan ke Thok Pon Riso Kiling Guru Sar Atum Than Thili Along ke Thok Kejir Pon Gumut Bokan Mesen Pusi Birtanang Pachini Sot Recho Model Arong Along Anan Kiling Pencheng Lok Servan Kep Buru Sar Buru Temen Atum Chetong Dun Pini Than Rongker Karkli Along Arnam Arni Aphan Chepame Pon Lake Ajo Perlo Dam Phun Wang Phun Choklem Me Chodame Aphan Si Adagatur Arnam Aphan Johang Pon Lasoapi Ratpen Choran Esan Chorapet Si Ningcha Parang Pon Kheroni Police Station angkang arlo Kheroni Tharve hidia rong along pandeng hi a bike patowe nampieng nar kiplung dona hud a hempen komatni warsai cho endun si bike chong hupon det
a bike number AS09A4143 Bajaj Discover lapen nonhet jong thanalong FIR pidam etlopusi bike hempu pande hipen prangke phan than pachini Kheroni pen rensing teron news fast Karbi Anglong হাতীটো ওলাইছে আপুনি জলকে ঘৰ আহকচোন বুলি কৈছে তাৰপিছতে সেই সময় আছিল আপোনাৰ 6টামান বজাত ঘৰ আহি পাওঁতে মই গ'লোঁ তাৰপিছতে গাড়ীখিনি মই বাহিৰতে থৈ গৈছিলোঁ থৈখিনি আকৌ মনটো ভাল নালাগে এইখিনি হাতীটো আৰু খেলাব যাম বুলি বাইকখিনি আকৌ ওলাই লৈ গ'লোঁ ওলোৱা অহাৰ পাছত এজনৰ মোৰ লগৰ কিনে লগ পালোঁ তাক ক'লোঁ যে এনেকৈ হাতীটো এইখিনিতে ওলাইছে আপুনি কি ক'ত যায় বুলি কৈছে সি কৈছে বোলে নাযাওঁ আপুনি যাব নেকি বুলি কৈছে মই নাযাওঁ তেনেহ'লে কাম কৰক আপুনি মোক ইয়াত ৰখক মই বাইকখিনি ঘৰত থৈ কিনে আহি আছোঁ বুলি কৈছে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা উঠি চাওঁতে মই চালোঁ যেতিয়াকৈ গৈছোঁ ঘৰৰ কেইজনমান মানুহ কৈছে বাইকখিনি ক'ত বুলি কৈছে তেতিয়া আপুনি ৰাতি আনিছিলে নহয় বুলি ক'লে তাৰপিছত মই চালোঁ মইতো গাড়ীটো আনিছিলোঁ চাবিটো চাইছোঁ চাবিটো আছে গাড়ীখিনি নাই Karbi Anglong District Congress Committee hinpen pinim amithang sai hemalong perangke mai kang nila solong Karbi Anglong lapen di mahasawalong kedo boro tumapan estiaman kipi ponji puke chekroidun tekte pusi ningje pon laso puthak patumidik India President Ramnath Kovind panchetong damsi pinpura lotame pajer ponsi chingki chethan pon Athe Karbi Anglong lapen di mahasaw penangan inglong asuke dotang mate estiaman keong ako bodo atumason ke thek lapen kaprek saya muta do tang te latum aphan estiaman pidet pulote non ke do bom estian atum ke thangnat longdun de lopusi spokesperson roton ingtipen ningje pon nilitum Karbi Anglong District Congress Committee hinpen bodo ekor mate lamdong kachetoke ning samdun seta Karbi Anglong lapen di mahasaw ke do bodo atumaphan estiaman kipi ponjia banke che dondun thek Pusi, Karbi Anglong District Congress Committee hinpen pangdakpon. News Desk Report, News Fast Karbi Anglong. Hia Heritage World Association lapen Directorate of Cultural Affairs atumpen patir piponsi kathak exponent Novotel Guwahati along eri muka pen vlog culture arong aje katalon pon. Laso along youth welfare lakia konwar pen laso amay chari ponsi aluhisar po Assam Olympic Association Moloya Goswami lapen 39 National Film Awards Umananda Dole ACS Secretary Industry and Urban Development Assam Vishnu Kamal Bora ACS Director of Cultural Affairs Pranay Bordoloy Editor Prague News Dilip Chandan Renowned Journalist of Assam Dharmakanta Mili ACS Director Sports and Youth Welfare Pratha Pegu ACS Joint Director Sports and Youth Welfare Assam and Miss Mekranjani Nedi atumpen chetong dun si patumi eri muga rong aje kapamanalong RDP dun. Bangso amay mate eri muga and flow culture of Assam kapaman pon along nang kepapon alangli Jyoti Dole lapen Murali Borua atu apan ning aklong kachoro apajirpon. Ikebra trok ang deng di putar lang so along Karbi risonim so rong aje mate Karbi Youth Festival along kachepati dun jiaphan wothat lang so Karbi jutang jubat asong ahin pen mesen pen kachepati dun jiaphan lun kan chisik pon bomlo alang itum pen mate wothat lang so Karbi jutang jubat asong ahin pen pininganing kan along ki ong nai anong e kachepalong dun jiaphan chisik chedang pon bomlo wothat lang so pen Rajan Longhang News Fast Karbi Anglong Asontin ladak hadak pen guideline nating pen pipi manangale taso asontin da cepate dun ipeto non ako ge nilitum nong e ke penangan longji non badai sige cisik sedang mesen lapen risonim so tum non badai si bangso rong aje cepate dun dia phan aningarong klang pen aningarong benda kecarli lo kasi ningthe nilitum kekom naita son kebak anong Pinya Berta Lansi Pajulo Dometak Kardong